Аммалуғын амарақ сүрях опсастуана қамсағын анал байына жайға күтті сылжар бейд дойдулақтар бұтығар, оны тәңе Новоазовск орат терек пұны волонтердергар бағылқы ұтары бәлемнейлер. Римма Алексеева салаячыла хамарақ сүрах опсастуана қамсағын байына жайға күтті сылжар бейд дойдулақтар бұтығар көміліғар үлетін ұппыта ұратта. Ол күрді қамсағын арас ақсиялары тәріен бойыттарға ас үйел әм том қомыян таңас сап деген бұстала соқ ұйталаралар. Мы приготовили очередную партию посылок и еще приготовили посылки для наших волонтеров опорного пункта города Новоазовск. Собрали продукты, упаковали в пластиковые бутылки, чтобы они не испортились. Также мы отправляем колбасу сырокопченую и мясо копченое, которое приготовил наш земляк Николай Борисов. Хочу поблагодарить всех наших земляков, нашего УЛУСа за активное участие и помощь нашему движению Амарах Сүрях. Камсахан амма с вами ақсетігер улус үйрағын тәрілтелері аптекалар бейдилен урбаниттар күттістілар. Вовсай гуманитарная помощь комьюта гümнәк барды. Онна бұл үйрәнәчілер бит. Раиса Васильевна Захарова из учеталан которые школьниктер буаннык Волска масаднан символ руйдатлар. Амма с вами Амарах Сүряхте. Бүгүрдүк символдоруларны волонтерлер битер беле хундуктурбаа. Амма маңнайгы нөмердә хорта сколатын үйрәнәчеләре бойыттарга наныңыр бут харысхалларын онна суруктарын тексердилер. Халлаттар санааларын өрөкөтөгө өрү беги кинлери күдер битин актар битин кинлерни кердуттар битин биллер дебит сурук оголор руйдааттар онна сурукка кинлердилер. Укурдук акция комитетинен опсай биен комплект ас үйел эм онтон да атын бойыттарга надалах сеп-себитгел хомуллан бу күннерге аянныга. Онтон багылка аянны нинина хаян дагыны алгыстанар. Маанылах белах ылтар бытыгар алгыс тыһыран алы кутичититтен көрдөһөн аттахан тураммыт. Маган солгыс елинен аяқ туттақтық болуқтың. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.